Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka santarik mentau naiwing arajar kat kandai. Kawai ni ke skol ke badan haka thai Laitkor. Kala pelong ya ke jingle Burom kerpang ya ki Kmie ki kpa, bat ki Mei-Ieid ki Pa-Ieid, jong ki kena ki bapule haka ni ke skol. Kani ke skol kadai ke Saint Francis de Sales Secondary School. Kabala pelong ya ke rensan ke bakerpang. Haka baki kena skol kentai bat cenderang kilai shementa haki tamasa baharukom. Hashua ban sedang ya kini ke rensan layo shua ya ki kentien pediang Burom na ke headmistress jong ni ke skol ke Sister Emilia Lingdo Nongbri OCV bat haden kani pat la penlong saya ke Mei-Ieid March Pass. Haka balai shementa ki kena nadu ke kelas 4 hadu kelas 10. Bat layo ya ke jingtem Mei-Ieid March Pass na ke Kenhon Border Wings Home Guard Battalion jong ke Civil Defence and Home Guard Shillong bat layo ya ke salute na Reverend Father Alphonse SDB. Di pipa kedai jingai jong play na benta jong iwai pa iwai pa dei lepa jong pipa jong layo akalan ban wan ban bule ha kadai ke school Saint Francis de Sales di kadai na kadai kedau kadai kamrang ke jumpi babenta ke sini ha kadai ke sini Burom jong kini pipa jumpi ki penpau yang kata ke jing semua ke jumpi da ke jing syak ke jumpi da kadai ke cepas ke jumpi batum juru da ki jingwai baper mentasi nang pan penpau yang kata jing Burom ke jumpi yang pipa.
Hadin kejing ya March pas leyok pan saya kejing penbernya naki kena kelas KG bat kejing syat sukra nak kenhon juki kena ki basyong kelas 3 bat kelas 4. Haka ni kejia lang lasam certificate ru yaki kena ki bak hampau nak ni ke skol haka jing pule kumju aki kamilek kai. Bat yaki ni ke certificate lasam du chairman jong ke managing committee jong ke ni skol ubak syem borlang marbanyang. Haka ni kensan layok jing ruaru nak away ni ki kena bapule haka kelas 7 ke day fi dalin kes imyong. Nang ta kejing syat hai kejing ruai rem nak ke kenhon jong ke kelas 5 bat ki wedi kejing lek kai halo rensan nak ke kelas 10 ke drill nak ki kelas 6 hadu kelas 8 bat ki wedi de.
I tried for many years to have a baby on their own. Tarati papa yang dibuat on kaji jengi tarai dengan sawan jalan di lasjar Dokta dilahir alam basi pun terjemati bila Burom ini yang kita lalu teknologi dalam mencari first engineer macam tadi di Burom itu saya kena pada saya mohon selain papa Siapa yang membuat skripsi? baik pak ini kita adik-adik sekitar rambut syok-syok. Hindi nakajat ko kung ayun. Jat lang din. Mei-Ieid P3 tayo. Oh, imej jangan isyong dia. Ipade imej businessman. Ikhailo yung insya imej betul. Oh, setelah ketemu Habayo properti itu kejikan mo, ini hapro di kamar kedian tak menjawab bang. Todo, na ibinaw na kata-kata. Yaya ini dari jisau lo suasi sija. Patrick, bila dia macam tu nak keluar. adik papa nenek sedang lah Patrick, apa iki bandan nak kadul? Oh iki bagian nak. balai Kmie yang rendah, apa iki bersandul di bandan nak kadul ya thok jadi. Macam ya thok iki, ya thok kan kita. balai kita kemta Kalau orang apa iki, sesisi ada kita nak iki ni, nanti mengai ke lebih. pa Mei yang nasbo Kul, balik dunia. kios ngonem ngom yang nasbo Dia sendul lang pun kau ngom yang tidak yang nasbo om dan kamen sendel keli sang bagi para pentai jangan
gentlemen, may I have your attention, please? I want to sell my parents. Anyone here to buy them? Nagwa pendia no si Mei-Ieid Pa-Ieid. Don't know pendia ini. Shisha. Nagwa terwadi no ya Mei-Ieid Pa-Ieid. Don't know hangin ki pendia Mei-Ieid Pa-Ieid. Mei-Ieid, Pa-Ieid, ngat ngai dan bertiet itu, dia ngantiet no mengaken itu Mei-Ieid. Batara kabangai kok mentap Sngi, kamkwa itu, namar kata ngat terwadi no itu, katara Pa-Ieid yang namar ngadei engineer. Henry, mana pelang engineer yang mana baterai hitam bangan poi haduk kat kenik kerdan lada dei mafi Mei-Ieid Pa-Ieid tang mafi mo akai nang no ngan yo ya ka long renyang lemda de nafi Mei-Ieid Pa-Ieid kum no ngan la Pa-Ieid ya ka brio kabon Ieid itu namar kata ngan tiet itu bakendan bat nga barbor